سال ji bo saladî cudahiyê amarê barîna baranê dihe ragihandin. Sala kêmtir û salek jî zêdetir. Li Herêma Kurdistanê dever ji bo devera dî cudahiya xwe heye. Li hindek devera befir û baran dibarît û li hindek deverên dî jî tinê baran dibarît. Parêzgeha Hewlêr û Duhok û Kerkûk par heta evî demî pitir baranbarî bû û parêzgeha Silêmanî û Helebca jî par heta evî demî kêmtir baranbarî bû. An ku îsal zêdetir baranbarî ye. لەگەڵ هاتنی ئەم شەپۆڵی بارانبارینەش شەپۆڵێکی بەفربارینیش پێشبینی دەکرێت ناوچەکانی هەرێم بگرێتەوە کەوا لە کاتی ئێستادا ئەم بەفربارینە بەردەوامە بە تایبەتیش لە سنووری قەزای حاجی ئۆمەران تا ئێستا 3 سانتیمەتر بەفر تۆمار کراوە جگە لە شاخەکانی دەوروبەری شارۆچکەی چۆمان هەروەها شارۆچکەی ڕواندزیش بەفربارین ئێستا بەردەوامی هەیە پێشبینیش دەکەین بۆ ڕۆژانی هەینیش بە هەمان کات ئەم شەپۆڵە بەردەوامی هەبێت. Di çend salên borî da ji egerekên barîna baranê bibû egerê saleka hişik û vê yekê jî karîgerî li ser çandin û giştûkalê kirbû. Lê di îsal da wek ku rêveberê keş û hewayê diyar kirî baraneka pêtivî hatiye û dihê çavarêkirin baraneka zêdetir bibarît û abirînasek jî dibêjît. Divêt Herêma Kurdistanê giringiyeka zêdetir bi kertê giştûkal û çandinê bidet. Çunkî Herêma Kurdistanê devereka zengîn e ji bo dihatê çandinê. ڕۆژێک ئیبراهیم خەلیل و حاجی ئۆمەران و باشماق داخرێن بێگومان هەرێمی کوردستان ڕوبەروی قەیرانی جگە لەوەی ئەمە قەیرانی داراییمە قەیرانێکی ئاسایشی خۆراکمان دەبێتەوە کە مەترسی زۆر زیاتر هەیە لەوەی کە داعش ئێستا ڕوبەروی هەرێمی کوردستان بێتەوە لە بواری تیرۆردا ئێمە ئەو کاتە تیرۆرەکە ڕەنگە ئەو کاریگەری کەمتر بێت لە بواری ئاسایشی خۆراک ئاسایشی خۆراکە هەرێمی کوردستان تووشی قەیرانێکی گەورە دەکە کە دەبێتەوەی هەرس بێنێ ئەو قەیران ئەو کیانێکە هەیە قیانەکە نەمێنێت. Cudahiyên baranbarîna îsal digel baranbarîna parsal bi vî rengî ne. Li parêzgeha Hewlêr par heta evî demî 194 milim barî bûn û ev sal heta niha 192 milim barî ne. An ku 2 milim kêm bûyne. û parêzgeha Duhok par heta evî demî 344 û ev sal jî 181 milim barî ne û li çav parsal 163 milim kêm bûyne. Li parêzgeha Silêmanî parsal heta evî demî 336 milim û ev sal jî 396 milim barî ne an ku 6 milim zêde bûyne û li parêzgeha Kerkûk jî parsal heta evî demî 166 milim barî bûn û ev sal jî 165 milim barî ne an ku 1 milim kêm bûye û li parêzgeha Helebca jî parsal heta evî demî 283 milim barî bûn û ev sal jî 356 milim barî ne an ku 72 milim zêde bûyne. Eyas Abdullah N. RT Hewlêr.